E rua ngā rā I muri mai te whakatūnga o te pānui kōhua wai mo te Rāwhiti o Ōtautahi, kua hiki I te pānui. Engari, kua pukuriri ngā kainoho. Our basic needs are not being met with water. Nō te hatara I puta te pānui a te Kaunihera o Ōtautahi, kua kite rātau I te ngārara coliforms. He momo ngārara I te puna wai e kite ana I te tūtai me te pūtai ao. Kei te noho a Lorraine Wiersma ki konei, a kua mahi urupū ia kia kounga anō te wai ki tōna kāinga. We boil water in the pots and then we put it over for our drinking into a filtered jug. For the kuri and the chickens, we put it into another container and have that ready for them. I mean, it's just a little bit extra work for the whānau and to ensure that everyone stays safe. Oh, will that go straight on there? So this morning I thought that we might try, if we're going to get lots of rain, we might try and catch some buckets of rain to give to the chickens and the kuri. Like local residents, I got the alert on Saturday that told me there was an issue with our drinking water. But I think the overall message from people is please keep communicating with us, please keep sharing information. People need information and they need assurance. E ai ki te kai Kaunihera o te wāri takutai a Celeste Donovan, e te kaumā whāmano ngā kainoho I te wāhi Rāwhiti, a kua mahi ia ki te āwhina I ēnei kainoho. We've got a place and it's on a separate supply, it's a well, so and that's safe to drink and that's in Rāwhiti domain. And also there's some tankers going out today for local schools, so Ministry for Education has been working with the local schools and making sure that they have access to water. Ko tā Wiersma, he kotahi mano whārau tāra te utu reiti mo tōna whare I a toru marama, a e hiahia ana ia kia whekehekehia ēnei reiti. I don't think we're getting bang for our buck, you know, especially on top of the sewer smells coming at the moment. You know, it's a double banger for us. We do have good ways for people to submit on that stuff, so please contact me if you've got any questions and say, look, we think that, you know, water pipes should be a priority, or we think whatever it is, you know, and that's the best way to influence what council does, because as a council we make decisions for the whole city, and I of course will be advocating strongly for communities out in the eastern suburbs. Mō tēnei wā kua tūtohu te Kaunihera e whakapono ana rātou kua here a te tā hawahawa ki ngā whare e rua te kau. A ka waea atu te Kaunihera ki ēnei kainoho. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.